Dobrodošli v junijski mladinski oddaji. Naše prostovoljke so šle v Izolo, da bi praznovali 15. obletnico festivala Kino Otok. Pa poglejmo, kako so se preživele.
Marta in Viktorija sta šla na Bled, da bi spoznala nove prostovoljce. Dajmo videti, kako lahko dobimo denar za družine v stiskih za skateboardanjem. Zbiramo za otroke in socialno ogrožene družine preko Zveze prijateljev Mladine Ljubljana Mostopolje. Gremo čez celo Slovenijo, od Kopra do Kopra, naslednja postaja Podčetrtek. The message was sent, a vortex waiting, broken and bent. Outside forces now they took control. Left debris that never was told. Don't need no doctors, I don't need no TV. Fast movements, establishments, that's the place to be. I can be with my people, it's something we all know. Stay out of buildings, this time we stay down low. Music's begun, she sounds static, battle and hum. It's Cold War, revolution in the streets, up to watch boys, this time we're free. Don't need a doctor, don't need the TV. Fast movements, establishments, that's where I want to be. I can win with my people, it's something we all know. Stay out of buildings, this time we stay down low. We're finally free, we're finally free.
Čudne stvari se dogajajo v Krškem, samo prijateljstvo lahko reši skrivnost. Ja, ne gremo. To pa je čudno. Kaj se dogaja? Kje sploh smo? Ja, kje smo? Nekaj čudna številka. Ja, kdo je? Ni važno, kdo je, ampak kje ste. Dobrodošli v gozdu pogube, igra na vaše življenje. Za vsako ganko imate določen čas. Če ne rešite, pristanete ujeti. Zavedno prvo ganko ima vaša. Zastaviti moraš tole kocko v 30 sekundah. Wow, odkot se pa to vzelo? Ja, odkot se je to vzelo? To je ta izziv. No, poskusi levo. Desno. Ne, to je desno. Stran. Levo. Levo. 4 že imaš. Levo. Leva. Zdaj pa gor. Gor. Tako, ja. Kaj se je zgodilo? Iščete za svojo prijateljico, kaj ne rešiti tudi tole uganko. Pred vami se bo pokazala ena škatla. Moraš ugotoviti, kaj je v škatli, ampak pazljivo, ne odpreti, če ne boš, kaj se je zgodilo s tabo. Glej, tukaj škatla. Noro. Zakon. Je rekel, da ne smemo odpreti, ampak da moraš ugotoviti, kaj je v njej. Jaz se hočem odpreti. Ne! Ne! Čakaj, kaj? Kaj se je svet zgodil? Kaj bi rad spet? Samo ena beseda. Ojoj. Premagaj strah. To sta dve besedi? Ja. Kakorkoli. Kakšen strah bi se vsega njel nobene? Kaj je narobe s tabo? Kaj je čudno? Kaj se dogaja? Kaj se kle dogaja? Pa zakaj se to mora manj dogajati? Kaj si jih dal? Poglej za sabo. Čuho,
hočeš rešiti svoje prijatelje, moraš razviti tudi ta izziv. Letavo so šibice in jih moraš narediti nazaj v račun. 9 plus 4 je 5. To ne drži. Kaj se kle dogaja? Mogoče, če bi... Ja, takole. A ta ključ? Da! Zakaj si nam to ves čas delal? Ja! Lansko leto, se še spomnite? Zafrkali ste me, tepali ste me, nič mi ni bil všeč in to je največje maščevanje za vas. Torej, cela ta zmeda je bila samo zaradi maščevanja od lanskega leta. Posmijali ste mi, meni ni bilo to všeč sploh. Uprava ste zaradi tega. Ja, žal nam je. Sorry. Hvala vam, Brina. Ni za kaj. Pridi, gremo skupaj na pico. Ajde, gremo. And now, something completely different. Before I came to Krško, everything was so easy. I was waking up, making my coffee, putting some coffee to jezva, then adding some water. Wait, but should I put water first? And then my life was thrown into chaos. Some people were fiercely arguing that you should start with water, but only cold one. The others insisted on putting coffee first, to warm it up. And of course everyone was trying to convince you to follow them, and everyone hated each other. But then I went to some coffee place in Ljubljana, completely random. And the girl working there told me that actually both ways are fine. They're just different. Se vidimo v naslednji mladinski oddaji. Se vidimo v naslednji mladinski oddaji.